ikinyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia arĩa marĩ na mawathe nĩrĩbangĩtwo gũtabanio kuma tarĩki 27 nginyagia tarĩki 30 mweri-inĩ ũyũ. Gũkĩrĩ ũguo nĩmathiĩte na mbere na wĩikiarĩtana kũrĩ thirikari ĩtĩkĩre gũthiĩ na mbere na kũmanyita itemi-inĩ rĩao gũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere. Changamoto kila mara inakuanga kama sasa hivi unavyoona, wachezaji hawana uniform, hawana viatu. Alafu changamoto kubwa sana ni crutches. Hapo nyuma nilijaribu kununua zangu, wakachezea zinavunjika, but hatujapata ile standard yenye inahitajika wachezayo. As we speak right now, hatuna crutches completely, ambapo wachezaji wengine bado hawana crutches. Lakini nataka kushukuru one of the doctors here in town alitupromise atatupea crutches, but bado hajatupea. Bado tuko tu hivyo, tunajaribu kuomba wale wafadhili wenye wanaweza come board watusaidie na crutches, uniform na training kits kama first aid. Kama sasa hivi unaweza ona vijana wakianguka kwa hii kiwanja, hakuna hata first aid kit wanaweza tuthie na mbere na nĩ atĩ namo meharĩrĩria mbĩtĩka cia nduthi ikereka rĩa gatano thiĩte na mbere na kũnyitithio thing'a kuona atĩ magakorwo makĩhanĩka wikendi ĩno.